Kani gada Durashan Meghalaya bani priang sobhai pi baro syakatup kubor mta kajan met shaban paish ki kubor ke babnya ini ape choi kimat bokongsan. Penbena Menteri Katanat ki Kampo yang Amit Shah ya santali ki distrik Bathamai Ladakh kenang ban penyar ya kerukom sinshar bat banwan ra ya keroi kapar kabayajan bat ki nongshong shnong. Ajing menjur ka sarkar jilla halor bantai ya ka jingking Bathamai nalor ka wa kalyar kaban penyaso ya ka umpling bat ka MES Hanong Rim Hills. Pensyai ki nongshong shnong ka umroy madan halor ka jingpen bet ya ka surak baka kta ya kita long umdi. Bat lasdang pentrekam ya ka Regional Cancer Center Hanegrim Shillong ringkat ka jingpen biang ya kitiar kitar bat ki nong trei ki bala tebet. Ki kubor ki babnya Menteri Katanat ki Kampo yang Amit Shah mentagasngi ula penbena ya ka jingthau ya santali ki distrik Bathamai Ladakh lingba ka kerwa bala pelaj ha ka rinsan X Amit Shah ula ong ba ka sanskar dras Sham Nubra bat changthang ansa thau thamai ban penyar ya ka rukom sinshar bat banwan ra ya ka roi kapar bayajan bat kinong shong shnong ka ba penyar ringkat ya ka jing angnut jong Menteri rang ba do kari Narendra Modi. Batru ban yoi ya ka Ladakh ke jilla ka babiang habaro kiliang. Ka sarkar jilla kala ajing menjur halor bantai ya ka jingking Bathamai nalor ka wa kalyar ka ban penyasno ya ka umpling bat ka MES Hanong Rim Hills. Katanat Public Works Department lani ka PWD kan pensdang ya ka ni ka project da ka jinglet jurip penya ka bakhadu ringkat bat ka World Bank Consultant Spending. Kajing temu bantai ya kani kajing king kalong ban penduna ya kajing dheng kali bat ban penyat bet syadu syalat umkra kabakyar no ya kayo renja UCEM ka KHADC uba penyat sings im ulaya thu bakani kadai ka project baningkong lingba kajing shimram na ka World Bank ka balong ar kelur tingka bat kedoru ya kajing lut ka ba menshwa ka balong hinyo pau kelur tingka. Kani kajing ya kendo kani kasda kalau kawai kapang mengilai small data makshno kawai day kani kajing kieng kaba kashno umpling kala anglo aslam kaban penyaso ya ka madan rumnong Nongren Hills marka umpling ho isu tu kajing ya nanti kalau kabla kapslam bat kibol kajing apa dengan kajing ya nanti kajing ya tuku kiba melapan dan ulong ya kani kajing anglo jumpi kuki nong shok dehenre lem shong pai ni la ya ibut din Hoi, hai por likot kumu MLA, ayo mudin la angnot bah tu bapor rupa nginyo sanction naka World Bank. Kinong shong shnong ka umroy madan kila kenok persya ya kinong penyat shnong ha ka bayadai bat ka project shna surok 4 lane na yam shamalidor uba CL marsharing bat uba ti marbanyang kila pensyai baka jing snow kya jongki kamdei baki persya halor ka kampen roy henry ka jing persya kadai halor ka jing penjulor ya kitelong umdi kila keno ya urang ba asnong bat ki executive member ki bamshim la kenjok tin haswa ban IT ya ka jing kerpat syau deputy commissioner karibhoi ha ka bayadai bat kani kinong shong shnong kila dawa ban penbet bha ya karukom shna surak khanang bakan amkta ya kitelong umdi lem kumta ka jing yakhi kanang jur shushu Nakaliang yung rapasnong yung kasnong kumagan dem baki context committee akan syai halor yung kajulit udor yung pagban kasnong hakabay day bat kasurok purlin hakaba kan kta ya katalong kaba kasnong umroy madang kaba ampati kaba nakaliang kajong wa bangku ya kajungkeli talong ba habaki ong ba day mangi kinong snong sibayalam bakla yo pat ba regibut banbu pat ya kajungkeli kaba ong ba manu bayalam bakla yo pat ba haba nadu ka arfulai tarik unai November arja arfulai ilalit ujor sya deputy commissioner ha kabay day pan penting ria ya katai ka alignment purlin kaban ya nakatulog untuk mata
Ka Regional Cancer Center hanai grims kala pensdang ya ka jing terekam jongka ka ba ai jing sumar ka ba paka na ka benta ka jing pang bampong. U Dr. Nalin Mehta u director ka grims ula penbana bala penterekam ya ka mala ka ba ningkong ka ba don arspa sanpo ar jing tia ringkat ka jing penbiang ya ki tiar kitar bat kinong terei ki bala tebit. Kani ka center shen kan ai ya ki jing sumar ki ba pakatam na ka benta kinong pang ki ba don ya ka jing pang bampong ha Meghalaya. Has come up the Regional Cancer Center, which is a 252-bedded facility. The lower floors are already fully functional. For example, state-of-art radiotherapy equipment we have, the LINAC, linear accelerator, and we are functioning optimally and well from that facility. We also have equipment in place. Some of them are being tested before they are operationalized, and OTs have also been completed, so they have to be handed over. A few technical details are being sorted out. We are also in the process of recruitment of faculty members, technicians, and attendants, nurses, etc. So we are operationalizing it in a phase-wise manner until such time that the entire cancer care moves to the Regional Cancer Center, which is of course within our own campus. The main hospital is catering very, very optimally and comprehensively to the management of cancer cases. Hakaway na ki jingja hinin ka step perngap ha umran deri Ribhoy district saungut ki nong lute kila lej ban lute ya kaway ka petrol pump hakaba kila yo rong kumba saulak tingka kini ki nong lute kila le donbor ya ki nong tray kabala pen men sauru ya u manager bat kila pet no na kateka chaka ringkat ka pisa ba kila yo lute hakabaya dei bat kani ki pulet ka Ribhoy district kidang penlong ya ka jing toket bat kila penrung jahar ya kani ka jingja. Inong ai buj bakong san iba Hamlet san doling ila play ya kapung dokha hamilem nong bet balabay tingka da ka Rural Infrastructure Development Fund kani ka jaka ka badon ha te chairlin so alang bat kathmu ban pen kiu ru ya ki kam jungo kai iba doling ila palaj ru ya ki sambai dokha ki ling bat ya ki life jacket ha ka por play perdaya ka kinong let kai kila ban poi sya kani ka jaka na kalenti mau ngam. Hadian ka jingkhang ti ya udawyong menta lash post nem tam ka sarkar kan penlong ya ka jingpen sngow paj ba ha ka ar phonyo terek menta ubnai ha sedat Dakar West Khasi Hills ban ya kren sani halor ka jingpen sedang biang banti ya udawyong lingba ki rukom start sayan mementa. Uba Mayantis Maulat, ubade President Jong Kahima Nongstoin Land Owners, Gold Traders and Producers Association, ula kentu yaki pajba ban wan kershan lang hakani kasngi. Kumju ka kenhun kala penlong ru ya ka jing yat pajba ban kershan ya kani ka jing pentrekam ringkat ka jing thmu ban ya kren halor ki jing bayade bat kayo ka kot balai kendu da kinong khai bat nong trai dawyong. Hakajo kapor kila kentu ya ka jing shim bentalang da baro kanang ban yale persha ya ki jing bat ban pen ke embiang ya ka ni ka karkhana. Tenadu bang yo snow managalian sarkar kala khor application ya kinong penbiang sla ban apply mining halo doyong tinggi yo snow bidon kirang ba jong ki bala ban apply bala penbiang ko sla ka komjing pan jong government ngi ai khblelu gini urang ba jong ki bala penbiang ya ki cinton kam jong government agini kisni te yo snow bukan sadon ka hirin public hirin po Ladakh jenaliang jong ni gasion ni welang ya pipai ba jong West Khasi ba jong Meghalaya lo baro ko bang ni de ban kashan ya gani margani ke di cindon kam jong pipai ba jong West Khasi ba jong Meghalaya baro ko Kinong thok khubor usne hankar Chakraborty ushantanu moram bat uran Babu Thakur kilas dang ya ke jingnya cycle na Guwahati Shasora ha ka arpo artrik unailar kani kalong ban pin sapriang jingtip halor ka jing shngan jong kinong pathai khubor bat ka jing kala jong kamariang Chakraborty ula banjur halor ka jing don kam ya kila jingada na ka benta kinong thok khubor bat kentu ban le halor ki jing jong kamariang ha ka jing lang jong kinong thok khubor ha Shillong Press Club. We started our cycling from Guwahati to Cherrapunji on 22nd of August. Our motto is to create awareness on social security of journalists. Actually what happened, in 2020, the recorded number of
killed journalists all over the world is more than 3,000. It is the official number. And out of those 3,000, 99% journalists have not got their proper, justified, any sort of justice. Doing cycling expeditions, I got some friends and we collaborated having another motto, that is climate silence. Kajing le aniam Janmasthami la rakhe da kajing kemen bat jing don buram hakil lengki benta jongkari menta kasngi. Kiriunget Hindu kilaya lumlang na kabenta kajing mani ya ublay Krishna haki temple baper. Hakani kasngi le aniam ka President kari ka Draupadi Murmu kala ay ya kajing kublay ha ka Janmasthami shabaro ki parari. Haki rinsan social media ka Presiden kala kentu ya baro ban pediang ya kijing hikai jong ublay Krishna bat ban tray na kabenta ka jingkyo bat jing roy jing par jong kari. Mentang ini pej ya kajing long jing man kasun beneng hanong ba shilong. Kajing shit kalong kan 0.1 degree Celsius bat kajing kriat kalong 0.1 degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong kendai puway na kashispa ha kapor minstep bat nyo pusan na kashispa ha kapor janmit. Kala bandon kajing hap slap ka bamelu mala bat kajing tir uperthat haki bubun teli ki jaka. Syaban poi syaga bakut jong katup kubor ngin ya pej biang sisien yakimat bukongsan. Penbena Menteri Katanat ki Kampo Ying o Amit Shah ya santali ki distrik Pertamai Ladakh kenang ban penyar ya ke rukom senchar bat banwanra ya ke roy kapar kabayajan bat kinong shnong. Ai jing menjur ka sarkar jela halor bantai ya ke jingking Pertamai nalor ka wa kaliar ka ban penyasno ya ke umpling bat ka MES Hanong Hills. Pensyai kinong shnong ka umroy madan halor ka jing penbet ya ka surok bakakta ya kitelong umdi. Bat lasdang pentrekam ya ke Regional Cancer Center Hanegram Shillong ringkat ka jing penbiang ya kitiar kitar bat kinong terai ki bala tebet. Ti parlok katungi la poi syaga bakut jong katup kubor jingi menta gajan mit haduk mengdai syam yang pila syai kesni kublai pi barok. अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना। बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए।